Kha phalamende ya vhusumbe ya vundu la Limpopo kha muvhuso wa demokirasi. All schools currently using pit latrines will be provided with appropriate sanitation facilities within the reasonable and acceptable period of time. We have since directed the MEC for Education, Honorable Mabungu Durudi Ramakanya, to give us a comprehensive report on the remaining schools whose sanitation facility still to be completed. We can't compromise on pit latrines. We have to eradicate them in their entirety. Musaukanyi wa mafhungo a zwa polotiki Dokotela Vho Levi Ndowo vha ri zwo ambiwaho nga murangaphanḓa wa khoro khulwane ya ḽihoro ḽa DA Vho Helenzile zwi vhanga khuḓano kana zwi nga vhanga khuḓano kha muvhuso wa vhuthihi ha lushaka. Vho Zile vho pfala vha tshi khou amba uri muvhuso wa vhuthihi ha lushaka ndi ṱhanganelano ya African National Congress na DA. Dokotela Vho Ndowo vha ri muvhuso wa vhuthihi ha lushaka u tea u dzudzanya nḓila ine miraḓo ya mahoro vha amba ngaho u thivhela uri hu sa vhe na u amba zwine zwa liyana. So that the activities of the GNU should be communicated by specific people, and that should always be done in the interest of unity amongst the players in the GNU, and also to avoid unnecessary mixed messages coming from the different political parties, which has a potential to create confusion amongst ordinary members of society. Muambeli wa tshumelo ya mudagasi City Power masipalani muhulwane wa Johannesburg Vho Isaac Mangena vha ri hono shumiswa tshelede ine ya fhira randa dza milioni 3 hu tshi khou dzheniswa transformer ntswa u bva miṅwedzi mivhili yo fhelaho. Vha ri transformer dzi khou swa na u tshinyala nga nṱhani ha zwiito zwa u ṱuma mudagasi zwi siho mulayoni vhuponi ha Alexandra tsini na ḓorobo ya Johannesburg. Vho amba izwi vha Alexandra hune vhaofisiri vha kati na u ṱhukhula thambo dzo ṱumiwaho dza u ḓidzhenisela mudagasi zwi siho mulayoni. We are targeting an informal settlement that is built next to the school here. This informal settlement has been stealing electricity across the formalized houses on the other side, basically creating a situation of capacity constraints, overloading, and also forcing the electricity to trip many times. We have also seen our infrastructure basically blowing up because of this overloading of the network in that side of the area. We've replaced in the past 2 months, we've already replaced about 5 mini substations. That is 700,000 each. Vha muvhuso wa shango la Nigeria vho ita nyiledzo dza u tshimbila mavunduni maṋa lwa awara dza 24. Nyiledzo dzi khou vha hone nga murahu ha migwalabo ya vhadzulapo vhane vha khou hanedza nzulele ya ikonomi ine ya khou sia zwithu zwi tshi khou ḓura vhukuma. Mapholisa vho shumisa gulu dza raba na gese ine ya bvisa miṱodzi u balanganya vhagwalabi. Nga tshifhinga tsha migwalabo ho ita na u lovha vhathu vhaṅwe vha tou huvhala. Repesi mafhungo a ino awara nga mafhungo a mushumo wa mbulungo ya murangaphanḓa wa tshigwada tsha Hamas Vho Ismail Haniyeh vhane vha khou vhulungwa ḓoroboni ya Doha kha ḽa Qatar. Vho Haniyeh vho vhulawa vha Iran nga ḽavhuraru. Ramafhungo wa BBC Sebastian Asher o vhiga zwa uri tsireledzo yo khwaṱhiswa vhukuma mbulungoni. Amid heavy security, hundreds of people attended funeral prayers in the state mosque in Qatar, where Ismail Haniyeh lived in exile for the past few years. Among the dignitaries attending the funeral is a high-level delegation from the other main Palestinian political faction, Fatah. Hamas has called for a day of rage to mark the fall of its political leader. Israel remains on high alert, with many airlines having suspended flights to the country as the region awaits the response to Haniyeh's killing that both Hamas and Iran have promised. Bunga ḽashu ḽihulwane kha ino awara ḽo vha ḽa uri mulanga vundu ḽa fhano Limpopo Dokotela Vho Mathuba vha ri muvhuso wo ḓiimisela u fhelisa mabunga a madindi zwikoloni. Mafhungo a tevhelaho ndi ḓo vha vhalela one zwene zwino nga awara ya vhuṋa. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia yo vha ya vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM. Hey, ndi Phalaphala FM. Iva ni muthi wa dzimiliyoni dza 10 na Spa.
rengani chimwe na chimwe cha zwibveledzwa chine cha khou shela mulenzhe ni swipe garaṱa yanu ya dzi reward ni wane tshikhala tsha nga wina muṱoḓa no khou fhela nga dzi 6 dza october rengani 6 pack ya dzi 1 liter dza Spa long life full cream low fat kana fat free milk nga 89.99 fedzi kana 1 kg Kellogg's cornflakes nga 64.99 fedzi ni vhulunga 15 rand nga dzi rewards mitengo i ḓo wanala u bva nga dzi 23 dza july u swika nga dzi 6 dza august hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. naho shango ḽashu ḽi sina gomelelo vhathu vha vha na maḓi miḓini fhedziha lushaka lu khou isa phanḓa na u thusalea nga murida munna mushumi a sa dzuli nga nala muthu wa vhathu murida u khou vhora maḓi venḓa ḽoṱhe vhavenḓa vhoṱhe fu 072 311 081 072 311 081 u bva 2021 u khou shumela vhathu nga muano muthihi wa u fhulufhedzea zwino o duma nga u dovha a tshimbila a tshi ṱolela he a vhora uri vha kha ḓi anwana hu na zwo tshinyalaho zwa lugisiwa nga mahala 072 311 081 miḓi ino pada 600 zwino i khou nwa maḓi ya murida. Mungana, ndi tama arali ndo vha ndi tshi nga wana auto assessment na ṅwaha uri ndi kone u i ṱanganedza. Ngoni ya bvafha ni tea u zwi ḓivha uri a si vhathu vhoṱhe vha no wana nḓivhadzo nga auto assessment. Ndi a zwi ḓivha ndo no ita ngoma madzula wo vhamba ndo no vha na password yanga ya e-filing ndo khwinisa zwidodombedzwa zwanga khathihi na IRP5 yanga. Kha vha ite uri mafhungo avho a muthelo a vhe a ndeme nga u khwinisa zwidodombedzwa zwavho zwa vhuṋe na zwa bannga vha lavhelele nḓivhadzo yavho ya auto assessment u bva nga dzi 1 u swika nga dzi 14 dza Fulwana arali vha sa tendelani na auto assessment vha faile mbuyelo dzavho nga e-filing vha sa wana nḓivhadzo vha dalelele e-filing u itela u rumela fomo yavho ya muthelo wa mbuyelo u bva nga 15 Fulwana 2024 u wana zwinzhi kha vha dalele sars.gov.za. Your tax matters. SARS at your service. Tsiko lephatsi Dinne Shadukani Vela Rukwareni Arbe rote musulu skala fano awari ya boraro skala awari ya boraro Kamba kana mashamo ya tsiyoro
Mashakanga Zichomitsanga Ndikotaka Atikona netsanga Mashakanga Zichomitsanga Ndikotaka Zichomitsanga Ndikotaka Atikona netsanga Mashakanga Zichomitsanga Ndikotaka Atikona netsanga Mashakanga Zichomitsanga Ndikotaka Rasino Zichomitsanga Ndikotaka Atikona netsanga Mashakanga Zichomitsanga Ndikotaka Atikona netsanga
mnandi kulo mhlaba ngicela Nkosi ungangithathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibizudala ngishade ngihlale naye kwaze kwamnandi kulo mhlaba ngicela Nkosi ungangithathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibizudala ngishade ngihlale naye
DJ Dogmo. Yeah. 26 minutes after 3 the PhalaphalaFM. Yako parashia kasho ya Africa Chipembe Masiera Mtingamanda. Watu watakara na. Yeah. Arkawana watu kwa namna yenye za Mtingamanda. Hoyo na kwa nini zana fa ni DJ Dogmo. Roteria mtiba. Uvami vango ya Mtingamanda. Nakambeka na mshumu ya shembeka na mshumu ya ziaro. Wanachika watanganeza tweet. Over hapa no ni spa. Anapata boni atendo Mutsindo Mall badusu brazori namusi rekwita tebazakale DJ Dogmo nirimina danwa nisuzo anwezambana putazani DJ Dogmo nirimina nirimina rotakala ngamanda man yeah ndimini choni sauri niripe he playlist ya namusi yoto radio roja ifa ngamanda man Dogmo ndikodonya kodoma pisa zunara dobar ku phangi fasi ngado laon madini ya madini ridovari sa ko so fara na yezu ya ya risu yangi pesa DJ Dogmo arachikodoni kwa marikota monitavera ngandera de kazulilo ziza utavizana Facebook DJ Dogmo ndiafi WhatsApp 076 330-8955 Twitter DJ Dogmo _SA TikTok DJ Dogmo _SA DJ Dogmo rikuri bakamanda move wana muvango wa Mtingamanda fezia na msasi vulavala arina muvango ovara mbeka na mshimo ya ziorowa ineyo hona yoingana monsi zwezwi ichiko dakawone tu ya wajena vadzura ngapa mana vatoswa ngadwa boimakure na vasendera vadzura pasi apa panda vavonorina rikozvibika ngandira de rikozvita ngandira de pezia PhalaphalaFM Royal Heritage Festival ni ngwaha ya fumi na ngwaha nga 2024 ningazorojia na ho mushumo divadza vaimbi raudhisa hene patwi uri navone vachikofori nawo kuita mini vaya vachikoda ngangeno panda vachikorenga dzitikiti narasifoha na elibed yosairwa ngaminutes gati elibed yashu yosairwa ngaminutes gati zvino vambodiri da ngapospa vadoba zvine vakodoba zvone vadza ngangeno panda na dzimpo dzodala ngamanda rohwala roinga rohwala zvimanga dzofedzi una vatu vane vonorenga tikiti apa dzigai tikiti karibone tikiti muyani vanga vana vashuduwe kevala ndiyo neneyo avechi nga vachichilipi cha urota vari tikiti ridovonorina zvikuitisa hani ravonoringa vaitela mini musi ndichikopembera mingwa heno ni ya fumi yoketeyaho ripano Mutsindo Mall Spa richikorwera fulo la PhalaphalaFM Royal Heritage Festival namusi vachitwa apa vada vachikodhiva zorina ndinyare hone ndinyasiho ndidzingana apezvila ndidzingana ndidzi 14 ya date vonoifara mateke onoluga zvidova zvabudingamanda zvinosikare ridova richikovadhibadzela muteve wavaimbi vashu vane vadova vahona angeni Royal Gardens ngadzi 14 shandutoitana ya nendihone vatu vesivomangara nendodzura navo Sharon tiko namsiri studio uhasha odoima awara dzothe 3 vasingomangara vatu vachaone musi kezo rikolipwa ngamanda fedzi mushumo udhidhifai rikotanganedzira richikodhiva uri ndingani rotangana zvenezoi rina karudhirova kodha avo vonakerera ngamanda ngandirene arongoidhowela ti zvino muthu nichichila nedhuva limwe na limwe niyamudhowela zvino voita uri risongo vadhowela ndivoshero ndiravhele ndivone muchimbidza zimbekanya mushumo ka PhalaphalaFM pedzia zva zvino rimbodhigidi studio 5 ritanganedzeto dza mapungo bva hapo rikaendera panda na mbekanya mushumo yashu studio 5 ni matabam SABC News yotimisa unga yote naonesa jisiya ivatisela thotsa mapungo ka PhalaphalaFM
Mulanga vundu fano Limpopo vha ri hu ḓo bveledzwa pulane dza u lwa na zwiito zwa vhutshinyi, u ṱuṱuwedza ndaulo ya vhuḓi na u ṱuṱuwedza vhudzhia vhuḓifhinduleli. Vhareili vha ḓo vha na huṅwe u femuluwa musi hu tshi khou lavhelelwa uri mitengo ya zwivhaswa i ḓo tsela fhasi vhege i ḓaho. Ḽiṅwe ndi ḽi kwamaho vha muhasho wa mutakalo vhane vha khou ṱuṱuwedza vhomme a vhaṱuku uri kha vha mamise vhana. Haya na maṅwe manzhi nga awara ya vhuṋa. Khezwo ndi minete ndi ya fumbili ṱahe ri tshi khou hanefhala kha awara ya vhuṋa. Fhedzi vha zwi ḓivha hu na dzi Olympics hanengei Paris. Zwenezwo ri a tama u ḓivha uri zwa zwino zwi ḓo vha zwi khou tshimbila nga nḓilaḓe. Hu na mutambo wa bola ya milenzhe. Shuma sa vhafumakadzi ri dovhe hafhu ri ḓiimisela u shuma na kha zwiimiswa zwi sa shumeli malamba u itela u maanḓafhadzana nga tshashu. Kha ri ṱuṱuwedzane u ya u kuvhanganaho vhaṅwe u itela u wana zwikhala zwa vhaaluwa na u guda khathihi na u ḓivha hune vha nga wana hone thuso. PhalaphalaFM. Khezwo kha ri namberi hanefhala Paris ri khou vhuya na LC Malada ri khou ḓo pfha ri tshi khou tshimbila nga nḓilaḓe ndi kha mutambo vhukati ha Morocco na shango ḽa USA. LC ri khou nṱanganedza. Ndi khou livhuwa Shandu na Thiko fhedzi ani tshi khou ḓa kha nṋe thimu ya Morocco i khou tou bva u wana thaho ya ndaṱiso kana penalty ine yo fhedza i khou koriwa nga musiwana hanefhaḽa Sofiane Rahimi a fhedza a khou kora tshikoro tshawe tshine tsha vha uri ndi tsha vhuṱanu ngauri ndi ene top scorer. Fhedzi a u nga amba uri bva tshe mutambo a takutshedza shango ḽa vha uri ndi ḽa Morocco ḽi khou ḓivha na ḽone ḽa vha uri ḽi khou langa mutambo kana u kwanyeledza. Fhedzi ho no ḓivha na garaṱa ya muvhala wa ṱaḓa yo fhiwa musiwana hanefhaḽa Jack McGlynn wa thimu ine ya vha uri ndi ya England. Fhedzi u nga amba uri tshi khou amba zwino Thiko na Shandu mutambo wo no tambwa minetse ine ya vha uri ndi ya furaru. Tshikoro ndi tsha shango ḽa vha uri ndi ḽa Morocco na gumba ḽa shango ḽa vha uri ndi ḽa USA. Ndi muṱaso na vha uri ndi wa vhasiwana vha miṅwaha ya fhasi ya 27 Thiko na Shandu. Khezwo Queen of Sports ndi LC Malada ri khou livhuwa nga maanḓa ndi ene dzomolashu na maṱo ashu kha mitambo ya dzi Olympics 2024 ngei ḓoroboni ya Paris kha shango ḽa France. Shares ariyo angefusini zwino Royal Heritage Festival musi ri kha heyi tshumisano ine ravha nayo zwi amba mini kha vhone zwi tshi khou tou wela kha mahaḓa avho vha vhone vho faraho dzingeḓani? Ndi ambe uri miṅwaha ya 10 a si mutukana. Miṅwaha ya 10 ndi khou tenda uri vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha zwi ḓivha zwori hu na maḓikiṱa manzhi nga maanḓa o no thomiwaho fhedzi a sa swikise hafha hune na musi ra khou ri Phalaphala FM Royal Heritage Festival i khou pembelela miṅwaha ya 10. Ndi ngazwo na musi ro dzula hafhanoni ri tshi khou ri tiri rine ri thoma zwithu zwine vhathu vhanzhi vha sala vha tshi tevhela nga murahu. Na musi kha vhari ndi vha vhudza uri hu ḓo vha na nḓivhadzo ya tshidzumbe ye ya dzumbiwa vhege dzoṱhe heyi. Zwino kha vha dzula vho lindela vhone vha ri fhano Spa na vhane vha vha vhathetshelesi hanefho hone vha vha hone kana vha khou ri tevhela nga leludzi la vhudavhidzani kha vha ri ndi vha vhudza uri hu ḓo vha na nḓivhadzo ya tshiphiri. Ndi musi ri tshi khou pembelela miṅwaha ya 10 fhedzi zwine nda nga vha fhulufhedzisa ndi zwo ri ro vhuya kha hoyu ṅwahayi ro khwaṱhisa tshoṱhe. Ndi khou ri vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndo ri ndi tshi swika hafhanoni ndi tshi tou vhona vho tou ḓa nga vhone vhaṋe vha tshi khou renga dzithikhithi nga fhaḽa na nḓila ya ra ṱanganedzwa ngayo fhano Spa. Hu pfhi fhano nga hedzi awara 3 a si ha Spa. Okay. Ndi ha Phalaphala FM Royal Heritage. Vho Captain Keba ne vho to mbudza vha ri ri khou vha fha hone kha vha ite zwine vha pfha zwi tshi ḓo takadza vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Nga zwenezwoyi nṋe ri khou livhuwa nga maanḓa vha Spa ri khou livhuwa nga maanḓa vhathetshelesi vha Phalaphala FM vho ḓa nga murahu ha musi ro ita thambo ra ri kha vha swike fhano ri khou ri noṱhe tendani u vha tshipiḓa tsha ḓivha zwakale ya Phalaphala FM Royal Heritage Festival ri tshi khou ḓo u dzumbulula zwine zwa ḓo vha zwi khou itea kha ṅwaha hoyunoni wa 2024. Ndi khou tenda uri minete muṅwe na muṅwe zwa zwino u a amba u a zwi pfha na zwo uri zwi khou thoma u itea u a zwi pfha zwo ri ḓuvha ḽa namusi mbekanyamushumo ya dzi yorowa a si zwa nga misi na vhone vhaṋe vha hashi ndi a zwi vhona zwo ri hai Thiko ha khou tou ita ngauri u fhano tsha tholiwa Phalaphala FM ha thu dzula kha tshidulo Shanduwo zwi amba zwo ri hasha u ima vhaṅwe vha khou zwi dzhia zwo ri ṱhamusi hu na maṅwe maḓuvha ane a ḓi ita a tshi dzula nyana u bva tsha tou tholiwa zwi na miṅwaha mingana ha thu dzula kha tshidulo tsha Phalaphala FM awara 3 kana ndi masiari kana ndi madekwana kana ndi nga vheiwe. Ndi ngazwo na musi ri tshi vha ri khou ḓihudza uri ḓikiṱa ḽashu kha vunḓu ndi ḽone ḽihulwanesa na ṅwaha ri khou fhulufhedzisa ri khou ri
ri khou ḓa na maṅwe vha ḓo no tevhela nga murahu yo kezovora vele ri khou livha nga maanḓa u ṱanganedziwa khathihi na tshifhinga tshavho fhedzi vhathu vhashu ri khou ḓi ṱuṱuwedza vhathu ri kha vha dzhene spa vha ḓi wanele thikhithi dzi khou ḓi ita 195 zwone zwino nga awara ya vhuṋa dzi ḓovha dzi khou vala ya vhe ita uri minete muthihi u bva kha awara ya vhuṋa i ḓovha i khou ita 240 zwenezwo vhathu vhashu kha vha rengele vhathu vhavho kana tori muthu wavho kha vha rengele muthu wavho arali vhana vhathu vha rengela vhathu vhavho zwi a fana kha vha rengele vhathu vhashu ri jaiva ngei kha Phalaphala FM Royal Heritage Festival vha si hangwe hashtag ndi hashtag ahuna u sala zwa zwino kha ri o rengisa mutambo wa bola wa maṱhakheni kha ḽa Afrika Tshipembe wo vhuya vhatsireledzi vha vhugwena ezimnyama ngenkani vha khou ṱoḓa u kunda hafhu fhedzi vha tea u penya vho Gavin Hunt na maswole avho a zwi nga leluwi ngauri matsatsanza a Pitori vho ḓilugisela na u vhamba maṋo a uri vha fhirele kha nṋa dza khwinesa hafha ndi kha MTN 8 quarter final wafa musi Orlando Pirates i tshi ṱangana na SuperSport United uno mugivhele wa ḽararu ṱhangule nga awara ya rathi nga mathabama twi kha SABC 1 na kha Phalaphala FM vha ḓo dovha hafhu vha wana kha SABC Plus khathihi na kha sabcsport.com #we love it here vha i ḓiselwa nga u ḓihudza nga SABC Sport. For the love of the game. Kela medisindia Hey, the Phalaphala FM. Yo neneyo yone khona disela digital divhazwakale Phalaphala FM Royal Heritage Festival fhedziha zwine kare o ṱanganedziwa si zwone na ya ri nga soko ima afha ri songo ṱanganedziwa zwenezwo ri ḓo tea uri ṱanganedziwe nga vha spa hanefha Mutsindo Mall ri pfha uri na ro ṱanganedziwa na zwo no takadza a ri ḓivhi zwo ri navho mutangwa vha ḓo ita zwezwo zwo ḓoweleaho na zwo ri vha tshi pfha mini zwo itisa hani vha kha tsha monde nga gai vha ḓo ya kha tsha ula fhedziha vho Captain Mutangwa u bva henefha spa Mutsindo Mall ndi vhone vhane vha ḓo ita uri vha ri ṱanganedze hezwi ro swika hafha vho Mutangwa ndi mathabama ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya dzioro ndi madekwana mathabama vhuḓi muhashi na vhathetshelesi na vhuyeni hoṱhe ho konaho u swika fhano spa Mutsindo Mall ri tshi ri kha vha pfhe vho ṱanganedziwa vho ri vhetshela mini ṋamusi hafha ro ḓala nga maanḓa ndi thikhithi hafha nga ngomu vha ḓo wana uri ṋamusi vho ita iṅwe tshelede nnzhisa ngori thikhithi dzoṱhe dzone khou ḓo bva hafha ya vha vhudza ni madambi thikhithi ndi nnzhi muhashi vha nga dzi fhedze nda khou amba na vhusheroni ndo ima nga hangei ndi tshi ri arali zwa zwi tshi konadzea na muthu shopo ya tshi vala nga 12 vhusiku zwino vhathetshelesi vhoṱhe na vhathu vha re hone a vha pfhe vho ṱanganedziwa thikhithi dzi hone vha dzhena nga ngomu shoponi vha wana thuso vha kona u renga sa zwezwiḽa zwe muhashi vha vha tshi khou amba zwone uri hu na dzine dza ḓo guma nga 4 zwino arali tshifhinga tshi khou ḓivha hone ndi khwine vha dzhene vha ri kumbukumbu vha tshi renga upfhi vha songo rengela vhone vha vhoṱhe vha rengele na muthu wavho shaka havho na Royal ho thoma gai ho ḓa nga nḓila ḓe hone u khou tshimbila nga nḓila ḓe rine sa vhoramabindu kana ri spa ho swike ra zwi wanulusa kana ra zwi vhona uri ri nga si zwi kone u zwi ita ri roṱhe ri ḓo zwi kona fhedzi ari ri tshi khou tikedzana na tshiṱitshi tshi ngaho radio Phalaphala muhashi ari vha tshi zwi ḓivha a si kha Royal fhedzi une vha wana riṋe na radio Phalaphala ri tshi farisana roṱhe ra shumisana hoṱhe ri a vha hone na kha dzi event dzo no nga dza zwibodo zwine dza khou ḓihoda zwezwo na zwino ri tshi khou ri na hanefha kha Royal ro ri a ri sali that's why ro kona u vha ṋea luvhanḓe ra ri a vha ri shumise kana liatsha kana guma lini rine ri luvhanḓe ndi lwavho a vha pfhe vho ṱanganedziwa hafha spa a ri soko amba nga u rengisa maḽiwa fhedzi na zwiṅwe zwinzhi ri vha fhura vha na mbekanyamushumo dzine dzo ya nga u fhambana kha ri ḓo lavhelesa mbekanyamushumo ine ya vha ya ndeme hafha spa i vhidzwaho student life program uri na zwavhuḓivhuḓi i amba mini nahone i tshimbila nga nḓila ḓe ndi tshi nga to amba zwone zwine nda nga to ṱalutshedza zwone muhashi heyi programu ndi ine khamusi ri vha raro i ṋekedza heyi project muṅwe wa marketing manager wa vho riṋe uri u ḓo pfukisa hetshi tshipiḓa unfortunately a nga vha o tshe o fareledzea nga zwiṅwe lune ri ḓo zwi ṱalutshedza nga murahu zwezwi tshifhinga tshi khou ḓi ya phanḓa okay u sumbedza uri na heyi ya spa to you nayo u ḓo i ṱalutshedza ya spa to you ndi ine khamusi ndi nga i ṱalutshedza ndo to nga vhuronwane
and arali vha tshi khou cheka muhashi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine vharengi vhavho rine a vha koni u zwi ḓivha uri hu na app ine vha i downloader ya Spar to You ine ri na dzi mobile scooter zwiscooter kana zwitututu zwine vhone vha kona u order grocery kha app heyo vha deliverelwa yone hayani henefho hune vha vha hone tende ya vha hu kha radius ya 10 kilometers grocery iṅwe na iṅwe ine vha vha khou i ṱoḓa vho downloader app havhaḽa vhafumakadzi vho dzula hafhaḽa dendeni arali vha ya vha nga vha thusa vha vha downloadela yone arali vha tshi tonga ndi nga si ḓifanyisa nga nṋe ngori nṋe thi swiki kha matiti arali vha tshi nga muthu ane wa swika kha matiti vha order na tops delivery ya tops hangei matitini ndi mahala na 6 zwayo vha order zwine vha khou order zwone vha deliverelwa henefho hune vhone vha vha hone vha singo badela na peni nga nnḓa zwezwo zwe vhone vha zwi renga vho captain mutango ari khou livha nga maanḓa tshifhinga tshavho Spar tshi khou isa phanḓa no u thusa vhathu no isa tshumelo vhathuni nga nḓila ya maimo a nṱha nga maanḓa ri khou livha nga maanḓa no u ṱanganedziwa khaela miniti ndi ya fumimalo gonyisa u livha hanefhaḽa kha awara ya vhuṋa ndi mbekanyamushumo ya dziorowa u bva fhano mutsindo mall Spar henefha ḓoroboni ya Ṱhohoyanḓou vhathu vhashu ri tshiya muzikani vha ri theli nyana afho vha doba thikhithi ya vha ri dovha hafhu ri vha mbudza uri kha thikhithi dzine vha ḓo vha tshi khou renga hune dza thikhithi dza